Mike Mkhize a re go tlwaelegile mo go ene a re ga ise go nne le ditepe mo motsaneng wa Sobukwe a re ba ikaegile mo ditankeng tsa metsi a re ga bana ditepe le gore ba batla lefelo la bona le tsewe tsie gape bana le bona ba batla dijo ba ke bangwe ba baagi ba ba itemogelang matsapa a tshwanang le ano a re ba tlile go tlhoka metsi go fitlha leng ka gonne metsi a ba tlisetswang a rekiswa yo a re metsi a tliswa ka nako ya bone go begwa fa baagi mono Gauteng ba itshiamisetsa maemo a jaana jaaka Rand Water e tsweletse go tsenya dipeipi tse dintšha go ka tokafatsa le go oketsa tlamelo e botoka ya metsi ke mmasepala wa selegae. We have reduced only 14% coming from Rand Water. So whilst it's a reduction, the maintenance of the water in those reservoirs will depend on how as individual consumers are consuming. And we are hoping that consumers will really heed to our call not to use water more than they should. Then the 54 hours will not be a problem, it will not be extended. E leng dikgaolo dingwe di setse di itemogela manokonoko a le kgotlatshekelo kgolo mono Johannesburg e ne a tshwanela ke go emisa tsamaiso ya yona e neng e simolola gompieno go fitlha la boraro go sutisetswa go la bone. Le kopano ya ntlha ya ngwaga le ngwaga ya kgotla mo masepaleng wa Johannesburg e rulaganyeditsweng ka moso ga e kitla e tswelela mo bekeng eno. We then took a decision that we will then postpone our council meeting to the 22nd and the 23rd of November. Go sa le jalo go tsweleditse maano a tlamelo ya metsi go akaretsa le maokelo.